Malo e lau mali hau eki pia mo ili ai tonga kotoa. Pia ko kore ke u ko whangai ngai whataputa pē ko osi. Toto whaokatu pia mihi ngalo ea. Kai ata moko e whenga mali e koe ni ke whaokatu ai programa whamwhulanga tonu pongpongini. Pia mihi holo o apiako anga ko kunsalo te mi loto nuku alofa. Ko e programa ko ia e pongpongini ko no whaokufuku ia ai tāna tuunga pia mo no whaki o e ngahi pare o e ako ngata ai kolisi ko ia ko o tupou pe ku iloa ko ia ko toloa ko e whawhanglangi o e pongpongini ko e nafio kuini naspau ko e sia ko ia programa e pongpongini ko Reverend Dr. Pare Whau. Ka koe Palestini o e ako anga ngahi siasi o e sirana tau taina o tonga. Ko e hokoko koe tau programa e pongpongini ko himi kamata e whaokatuia e mele o kusi. Pea ko e tanga koe ano whahokat koe programa o e pongpongini e hokatuia e Naomi Takafua. Whatap kotoa peko tautou a whake atu me whale whamawhola lea. Le teo walfitu poine ni ma e whae maka ma e tau pesi Facebook a ai Broadcom FM Broadcasting. O ato hanga tonu i he O ato hanga tonu i he houani me holo o e kolisi Kunsalo te me i nuka lofa. Ai o wau tānak tuunga ai kolisko tupo. O wau tānak tuunga ai kolisko tupo a toloa. Tatale lei tatari fifia mo e loto mawhana ai tonga kotoa pe. Tatau i tongani kau maaki mo tolu me ngalo pe. Tatale lei e kolisto tuku kotoa pe kolisko tupo kau maa ai ni kotoa pe mo lava mai i he houani ke tau kau whataha i he wau tānak tuunga o e pongpongini. Ma o whatawangi pe mo e kau ngā au e ai le ti o walfitu poine ni ma e whae mau. Ongo lele iatu pe a autak lele iatu i he ngalo ea ka o ma ai ata ke tau inasi whataha i he ahoni. Ko e whawhawhi whalang langi o e ahoni ko e kuini o whina o e otu tonga kuini nanas pau u. Pea koe sea o he kātonga ko e Palestinia ko pe o e siasi. Ko toke tā te vita hala pare whao. Ko e polkalama o e ahoni. Polkalama o e ahoni ko himi uluaki ko e onongi au tolu noa. Ono tolu noa ve si uluaki mo e fitu. E lawa tuia e mele o kusi. Lawa tu e mele o kusi. Ko e wholofola ko mātiu wahe wani mawe staha i waki e wataha. Mātiu wahe wani mawe staha i waki e wataha. Lawa tu ia e whipe e whihaki. Ko e lotu e tatake atuia e tiutalahi ko ala fua fisi i hoi. Hoko at ke lotu ai eiki kau kotoa peke ai e kolislolo tonga apea mo e kakai kotoa peko na ua lolo i he holo o e koliskunsalo te. Ko e lea tari, whahoko peia e sea, ka koe Palestinia ko peia e seswe siriana tawa taina o tonga. Whai whikau toke tā te vita hala pare whao. Pēta takire wahe ka wifi a e kolisko tupou, a e uluaki whawhiwhia o e ahoni, pea whahonga ki a e tauanga. Whahoko e pule ako o e kolisko tupou, ka ko e sketa lahia o e konferenisi pia mo sia suesiriana tau taina o tonga. Kau maa ai tokon pule ako pia pehe ke tiuta lahi
mo kau whai ako. Pea kau whakatahai mo mātua tau hei whānau. Ko e whamatala whakatau, whakau pea e pure ako o e kolisi ko whaiwhikau alwheleti atiola. Hoko at ke hiwa ai kolisi. Pea mo e whatongia mātua ki mahu inga lahi koe o e aoni koe ui o e ngā hei tuunga. Pea whakahoko atu ia Sefli Simon Tāpaongo. Koe tokoni pule ako ia o e kolisi ko tupo. Pea ei pe mo e whase tuku mai e kau i whi. Pea koe whase koe ni. O ku iloa koe Sing 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 by Wayne Scott. Koe whauia a te vitaki sina. Whake o ngahi pale, koe konga uluaki, koe whake o ngahi pale. Ea koe ngahi pale whakalang langen kia ki nau tolu kotoa pe. O ku nau lava mea i e malae o e ako. Pea koe konga uluaki o ngahi whake pale ko ia. Koe ngahi whakalang-langi o kwhai e kau whai ako mā ki nau tolu kotoa pe i e form taha ki e form wha. Pea e whakahoko atu ia e Daniela Manofetoa. Osi mā teu ka kato e kau i whi ke nau o atu e ngahi whasi ke whawhiawhia ia ke mātua tau i whanau. Pea whai ake e whamalo tuku ki e pule ako, kau mai kau whai ako, koe hui koe whatongia o e tau wāwhe ua tolu. Hoko atu ki ono whake o e ngahi pale, konga hono ua. Pea e kei whakawhe i pea e whakawhe whakalang-langi o e ahoni ko kuini nanas pau o. Aia e hoko atu me he form ni mā ki e form fitu. Pea kei tatake atu pea e whaiwhikau Daniela Manofetoa. Pea lewa hiwa whakatoa e kolisi. Pea koe hiwa koe ni o ku whahingoa pe koe whai tōnunga pe. E whakoloa e katoa ngā e whahawhi whalang-langi o e ahoni. Ka koe kuini o whina o e otutonga. Hoko at ke whasi me he kau i whio ke e kulupu luaki mo e kulupu ua. Pea koe te teo lahi o whai e kau i whi. Pea ko whiunga pea ke pehe koe aho o e whakamā opo. Koe aho o e whake pāre pea mo e aho o e whakamā lo o e ngā ue ko whakahoko e ngāhi tuunga kotoa pe. Kau whai ako, me api ako, ngāhi mātua, me api. Ka kono whungani o e ahoni koe whakamālo ki he eiki. Koe ui koe whake iwi mo e mālohi. Pea mai kūnai e ngāhi whatongia ke kotoa pe. O whetaki ni mai e ngāhi mātua, kau mai kau whai ako, me api ako. Koe whakamā opo o e o au tāna tuunga o e ahoni. Koe lea whakamālo mo e whakamā opo. E toke tāte vita hala pare whauka koe Palestinia ko pia o e seswesiriana tawa tāina o tonga. Koe himi tuku ko himi ononge au onongo fulmātolu e lawa tuia e asolua fifita. Pea hoko atu ki e kelesi. Pea mo e whaswhawhanua pea koe kakato ia polokalama o e pongpongini. Koe honga lahe ki e loto e taha kotoa pe. Neongo ai ngahi koliske ke heo ko whahoko i e taimi peheni o e tau kotoa pe. Ai ngahi o wau tānak tuunga. Ka kohono talanoa mālie o e taimi peheni o e tau kotoa pe koe taimi o e utu tau. O e ngā ue kotoa pe nai lava. Me sānuali. Whanonga mai ai i he ngahi semesta pe ao mai ki he whamā opo tuku o e ngahi tānak tuunga kotoa pe. Ka mata pe me ngahi ako toka mua, ngahi ako teu ka umai ngahi ako puleanga pe au hake ki ngahi kolisi. O ku whamā opo tuku mai ki he mahina ko Novema. Koe pe ngahi api ako ku toki au whangatuku ki he konga ki mua o Tisema. Ka koe talanoa mālie au e au ni kaneta e oua ai kau mai ai iki. Whepaupo wake ngahi tuunga kotoa pe. I hono langahake ai mama. Ka koe mama whakaata mai. Pea ko hono fungani. Koe mama whalau mālie. Pea whanonga lelei ai ki foha pe koe o whewhine koe ia.
I taau o e mama whakautua ko ia. Pea tau tua me lia i ki a tonga monu ia mo a tonga tūloa. I ono ngā we e tau tangata o e aho ni pea mo kunau tolu he ngahe malai o e ako. Pea o ko ngona tu ai ngahe tana tu ngā me ngahe wheitu kekehe. Kau kei whamalo ia i peki mo tolu ai tonga kotoa pe. Whamalo ia ngai potu ngā we ai pure ngā. Ngahi yako anga kotoa pe o ngahi siasi kau mai ngahi yako anga ai pure anga ngahi potu ngawe tau taha kau mai ngahi family ngahi business mo taha kotoa pe tau a whengawe aki waofi me Sanuari ki Disema me Disema ki Sanuari o whanonga pehe ai pehe taimi kotoa pe kai lea e whiunga whafonga pule o e whaleni kau mai koto e kau ngā we i he alanima mai o mō whai pe tau whitokoni aki ai i he ngā he whatongia kotoa pe o mana vai ai ki le ti o koeni o tau whengawe aki wao whea pia mō tōle kakai kotoa pe o e whanua mau whatawange ko e ahoni pau ka ia whatongia e whahauko me a pina atale lei ai holo e kolisku nsalo te kai ke te whanonga mama au ki toloa ke koliska tupo ko o afe pe mai ko afe mai pe holo kolis kunsalo te mau ia i mo e kolis ko tupo ke o ato hanga tonu e ngahi tuunga koe ni ka o ma ai ngahi pale pe a teu lele atu ai ki nau tolu ku nau ma o e ngahi kalasi ma ngahi whalang langi makehe ka koe ifi whahalo mamata e kolis ko tupo nau mau pe me funga Stacy mei he ko hi koe mau inga e aho i e hoani mau e kau whai ako, kuia e mo e kau whaafe, mau e whanau ako, mau mo e kau iwi, tō lahi mo e mātua tau e whanau, pea kotu o tā ai tahine kuini, ka koe kuini o whina o e otutonga kuini nanas pau o. Au tau haka he langi kua tau. I he awhi tau lalo a whalelahi. Kai a whea e ngahi tāna ki unga kotoa pe ai whanua. Tatau e ngahi ako anga e siasi, kau maa e ngahi ako anga e pure anga. O kua au ke ngahi ako teo i he nao kau whataha. Pea ko whiunga pe. I hono puke puke e mama. Ka koe mama o e poto whaata mai. Kau maa ai teke pea mohono whaipopoa. Ai mama whalau maari. Ka koe mama ia kone hanga tāke kina lelei ai whanua koe ni kotonga. Ka ko tau o whai. Ngai mo minutes i meheni. Hoko atu ai pulkalama. Pea hangi koe ia mo mamata hanga ton mai ai he tau live streaming. O atu hanga tonu peke mo whiwhi ai. Pea tau te whito ki ake mo tolu me ngai whanua i tua pule anga mo mamata hanga tonu mai ki ho mo whanau tama i ahoni. Kamata aki e tau lotu whakawheta. Pea mo e tānak tu unga ai korisko tu pou i he ta uafe ua tolu. Ko e ono nge au tolu ngofulu o himi. Ono tolu noa mo kātaki me aha ke tau hiwa. Aha ke kāinga mo whakawhetai. Tau whakamalo he mana ne whai. I pēteri hema he kuonga mua. Ai hoko tangata aho tau o tua. Whakawhetai. Whakawhetai. Ko e pehe te tau noa. Whakamalo he ofa aho tau o tua. Ne tuku alangi mohono masani kai hau o huhui ai hia a mamani.
osi. Tau mo ki taua ke whakawhetai. He aho aloi o kutai ai. Ko mea te pue e ta tuku pā. Ke mā te akii ai hau tāpuha. Whakawhetai. Whakawhetai. Ko pehe te tau noa. Whakamālo he ofa aho tau otua. Ne tuku alangi mohono masani. Kai hau o huhui ai hia a mamani. Koe folfola e lau, e katoanga ta naktuunga o i pongpongini. Pongongole leo sisu kalaisi ono hiki tohi e mātiu. Ua fulu mānima o i vahe. Te ukamatalau me he vesi hongo fulu māhiva. Ki he vesi ua fulu mātaha. Mātiu, vahe wanima, vesi taha hiva ki he ua taha. O pehe ono whakalea. Pea fuoloa, pea hau ai eiki ai kau tamayo eiki ko ia, o ne sivi e nau tohi. Pea unu mai a ia na ane mau ai tale niti e nima, o ne hau mo ia moha tale niti kehe e nima, o ne pehe, eiki. Na ake tuku mai ha tale niti e nima, wakai, ko mau mai moha nima kehe. Pea mea mai e he ne eiki. Malo si ita mai o eikilelei, mo lototo. Kua ke lototo i ho pule ki hangahi mea sii, te uwhanofo koe, ke pule ki hangahi mea lahi. Hu koe, ki he fia anga o ho eiki. Amen. Koe loto whahoko te tiu talahi ko alafua whisi hoi. Ke tau lotu. A koe tauhi o Isleli ke whanongo mai. A koe o ke taki ai whanonga ai koriska tupou i he tau uanoa ua tolu o hangeha whangasipi. A koe o ke awhioa ai ongo selupimi ke ulo mai. Liriu ki mautolu Sihova Elohim Sabaoti. Tu ke ulo mai o fofonga ka mau mo uyai. Whawhetai oe aho koeni. Nge koe sami ai pongpongini. Whetai koe pehe te tau noa. Whakamalo he ofa tau tua. He ne tuku alangi mohono masani kai hao hui ai hia mamani. Malo ho whalako e whilelei ai whalanglang. E kātoa ngā tānak tuunga ai koriska te pou. Kā koe tāini o kuina nasi pau tua. Whawhetai eiki.
Koe uhi koe tau malingi mai a ngahi tāpua ki mo kresi ai a Fiona. O whakawhainga maari e ai taimi mo e hoa. Ia mo e whainga maari e o e aho koe ni. Ni hae lea e tānak tu onga ai koriska tu pou. Mau whawhitai. Koe aho koe ni koe aho o e utu ta. O e ngā ue nei whai e he whānawa ko he tau koe ni. O ngepe koe tara noa e tangata whau sāme. I nau tolu, whai tangi pe, nau whaheka te nau hutu mo hiwa whiwhia. E sene alu koe alu tangi e o toha whalukunga pulapula. Ka ko siene hau. Koe whoki whiwhia o toa ene ufua. Aho ia koe ni, aho whakakuloa ia. Ki e tamako. A ene tō tenga nai whai. I he tau koe ni. E mau ununu mai aho ni. Ke mau wakai, ki fua mo e ola o e ngā o nai whai. I o mau whakamooni. O mau tolpe ke mau mo tō ai pula. Ka ai eiki pe o e tau. Aho no whakafua. Malo eiki. Whakalele ko ha iho. Siasi. Koriska tu pou kai o maa. Ai kau koriska tuku. PTA. Singahi mātua tau whanau. Kai o maa ai matāpure lahi. Heke kau matāpure mo e whanau aku. Mawalolo yo ao e pongpongini. E mawakai ke ngāu e ko whai he tau koeni. Sina mea ke mau ilo ai a Fiona. Malo whakalau malele ai sea. Oi kātonga. Me tangata ik presidente ako. Oi sea suesian tawatai nau tonga. E behe ki he kau whaafi. Moi kau au mā hou eiki, pepehe ki he, kau tangata ki whaiwhikau. Mau ilo eiki. Koe aho koe ni, koe aho e whakamā opo opo. Koe ngāu e o e tau koe ni. E mau ilo ai leo e a Fiona. Mau tafoki ai o ilo. Koe hae whinangalo o e a Fiona, pe mau mui mui ki ai. Tara noa e he tangata Palofita, ko ai sea, viviri ki he eiki, lorotonga kualama, ui ki te ia lorotonga e ni ke iofi, keriaki e he anghala hono alunga moe tangata kovi, aene ngā whakaukau. Io, ke ne whoki ki he eiki, ki e Sihova, e ulolahi aene whakamole mole. Mauhanga ki a Fiona whaafea holau maari maanioni. Haere mai tataki ai kātoa ngani. Aku mau whakamaha o popu kotoa pe mau ngahi mo uini. O luwa atu ki he a Fiona. A fio mai ko mau tua ka mau nofo at ko kakai. Mumu a taka mau mui mui atu. Mau humu kole kotoa pe ngahi malohini a Jesus Christ koe alo ka ko mau whakamu ui. Amen.
Tāka moe a whioa o toa maafu mawhi. O tau ki a king tupo wono. O tau ke taine kuini nasi pau. Koe whakalangi o ahoni. Tau ke Palestine o ICC. E whatapu ke skeitai lahi a konferensi. Ka koe pule ako o e konsikotu pou. Tau ki kau mamahi lotu mo ako. Tau ke ngai mātoa ka maa ai kau whai ako. Mea mo e whana wako. Ka mole kau hao tumo he tala whakatapu ka kato. O e kato ngani. Whatongi e lotonga, tulo watu. O kia e talai o wawa o pehe, o ne lava pia o lukalala, o ne lava ia a wawa o lahi. O e hau ni a pehe, ko ne lava pia tahi ne honu taitari, o ne lava ia ka atoanga koe ni. O e ko puka e whanga maare ko ni ke whafonga a sias kusina ta o taina o tonga, ia moe konferenis, pa moe potunga o yako, moe pure ako, i koskotu pou ke taitare rei, ai a whiona tahine. O ke laumare rei ka ke aere mai ke whakakolo ai kātongani. O ku me ite ai, ai roto o i koskotu pou i he whainga maari e koendi. O maa, ai ngai mātoa, moki mātol ko toa pe ke taitari te rei ai a whiona ke kātoa ngani. Tawangi ke lau maari e o otua ke ne whakakoloa ai a whiona ke ne whai tāpu kina koe i whatongi au e honi. We have this morning our friends from overseas, especially friends. May indeed warmly welcome friends from overseas who are here this morning. We hope that you can enjoy the blessing of this occasion. Oe ko whamalo atu, pia taitari whiawhia ki motol ke kātoa ngani, lewa malangkau tau atu. Lea taritari e na whahoko atu e Palestiniako. Whawhikau toke tā te vita hala pare whao. Koe uluaki whame ite o ahoni. Koe kawifi a kolisko tupo klupu uluaki eni. Pea moe hingoa o hiwa koe When Fathers Call by Paul Lovett Cooper. Pea e tatake at pea e he whaifi a kolisko tupo ko whawhikau. E loni tua koe niu. Pea kahiri ange ai fasi uluaki ai kawifi kolisko tupo kulupu uluaki eni.
ka koe e iwi whakaholo mamata ia kulopo loa ki kawiwhi Kolisko Tupo. Gloria ke o tuai lang tau potu. Ko ne meli no whare tau lotolotonga. Tai Maria e kātongani e ko haelea he whehuho e whanua. Ai holo e Kolisko Insaro te. E kātoanga mo e Kolisko Tupou. Katapat sea. E maro si o turi mai me hafuruhao. Ki tau kauwhataha he awha koroani. Tapia mo e whakawhakalang e katoa ngani, tahine e kuini na nasi pau, e kuini e taroni, whawhita e whakalako i fua e wheituuna. Pea ku mui e tau lotu he ne awhi o, mo e takawaha ku whaihe o tumuri, ki a lerei mahono kakai. Katapo atu leiti tūna alea mutua. O e ke whanua. Katapo atu mōng ke lot. Katongi a loto tonga, moha mata apure. Katapo atu taura e ke kunsarot, kau mai, kau tangata e ke whaifkau marolo, moha whaifkau. Katapo atu he kau whawhia. Ngā he mātua tahi whanau, kau Kolisko tuku. Kau ngā mea ko tau pia Kolisko Tupou, o tau lo nuku he kātoa ngani. Katapu makehe whoki hoku kau ngā ue, pia mo i whanau ako e Kolisko Tupou. Katongi a roto tonga. Karangata mua ai e whakatapu, kau whai atu haki whakamatala ngā ue. Ma e Kolisko Tupou ki he ne tānak tuunga. E wāwhi mau a tolu. Sina kore whamore atu pē katongi a loto tonga na ngari tamurea ha pē tarakitua ha whahoha. Ko hufanga atu pē he huawha. I joined the chair in saying greetings and welcome to our friends who are non-Tongan speakers, especially those of you who visit from overseas. We have here two new friends. I'm saying new because we've just met them this week. And they want to join us this morning. They are friends of their Majesties. Thank you for availing your time to come and join us. And thank you also for what you bring with you to offer to Tupou College. Maro pito. Patongia roto tonga ko kaweinga ngā au e tau ko whai tōnunga. Ko tōnunga ko tamai o eki le rei mo loto tō. Pea tau whaao e ngahi ngā au e anga, pure anga siasi mo family ke mau hakakai pehe. Pena e pehe e uki ngā au e uawhi mau a tolu. Hape haki mea na e mau he korisi he tauni. Ia whakahe kātua e whai tōnunga. Ke ne sāsauni. He ilo nā iku re rei ko toape. Koe whanau ako mo kau ngā uena, e sita mai ki he korisi he tauni he whanau ako e ko tahawhi te au warunoa. Lahi pe whoki e ngahi awhi ngā, pe koe. Ahoni koe toko hiwang ngea ua ngo fulu maua. O kei tuu ho nau hingoa he lisi ai korisi. Koe kau ngā ue toko hiwang o fulu ne nau tauhi ai korisi he tauni. Mau family fo ai hatoko ua. Ia teu mai mo hatoko tolu pe toko whaa he tutuku koe ni. O ka pau he kaito i liu e ngahi palo mesi. Sea whai ngā taa ke toi langa whakawāwawe ha ngahi whare fo ou.
Kai ombe mua kau whaia koko nau mauhoa whaia koko ki toloa. Ke whakaisi isi e langa whare fo o uhe ku mamma whai koloa langa. Koe ngahi sone. Hange pe koe au mo mea i uku sone tolu apu ko toloa. Urua ki koe la maari e ua. Koe sino tolu koe atamai. Pia ko hono lea. Tauhi e ngahi sino pia e tauhi. Tauhi e ngahi sone. Pia e tauhi koe e ngahi sone. Ka matauhi e ngahi sone pia ku hange hangu e uhe ina ai korisi. Pia ka li e kina ha sone koe koto whakamasiwa pe. Koe sone urua ki. O kule rei pe whare lotu moritoni. Pia na e toi whalahi atu mo ki tawanga mea nere ki a whaki o e hou ki. Pia toi whakafo o mo whalahi. Ai ngahi whirita tana ki anga mai. I siasi o tolo ana i whotu malanga fo o ha toko ono he tauni. Whailot fo o ha toko tolu ngofuru. Pia ko laka hake he peseti e walu ngofuru ko nau whaitu tuundi. Ke talia e ko sisu klaisi mo whakamahino e nau tui. E ne ongo pio ki aiha ane a tamai o ha liwanga pe whakafo o mo ui pe ikai. Kau tautua melie te nau ha amui pe. Nei whai mo ki katoanga tuku mo ui e kau ngā ue. Ma ua e paanga e ua kiru walumana. Ia hange koe rea ku kau whanonga i me nā whaalu whatongia lo totonga. E hao pe tāpua ki o kumi e ngahi whaitu. Ne whau mea e ngahi koi ni. O whakatonga i pe he whahoha ani e toko lahi o i whahinga kui kai manako ke whakatu e whiafi toko naki. Pea mo sāpate ki toloa. Tako ki kakala whokia ho tau api whatongia. Pea ngahi polokarama e whalotu moritoni. Kono maranga e wholofola. Kau toi whakasāpate. Pea mo e ako lotu. O ulawa i pe mo e taritari kau whaafi maha uinga kua whaafi mai. Tauni koe kowana seniare Australia. Kau ahi me niwi ngā tōni. Pea mo ngahi pōlotu maheni pe o e taktaha. Hangai koe pōlotu pea mo e koristonga e no pātolo ake no whameri no. Pōlotu e ngahi whaahi tau, sipoti, akapulu, mo e sivi. Pea mo e ngahi waa ngā ue kotoa pe. O ku matauhi pe ai sone urua ki. Koe sone ua. O ku whaafufu pe i te uwhaiwa hafu fia mo ha mātuku mokosia. Nai rerei pe a te ritahi e tauni o nau mātuku fia mai mo e whika uruaki. I me tari koula lahi taha i e whanau tangata. Ia tuu ki mua ai ki taravou ko mare sero fukofuka. O ku lolotonga i Solomone i he ahon ke whafunga e whanua i South Pacific Games. Nai whakawhiawhia whoki mo i kuna e akapulu i klasi uruaki. Under 18 i whainolo. Pea i kuna whoki mo yonki i timi klasi ki under 13. Whiri ai ha toko whitu ke nau wholau pea mo i timi whakawhanua ai ngahi ako i he tahawalu. I Australia pea mo i toko hongo furutupu i yonki klasi ki i who ke nau tua ki New Zealand. Ki tāmo ko Isleri tūta whaiva kune mau e Jona Lomu Scholarship ke ako mo akapulu i he Rotorua Boys High School i he tau whoou. Pea kau whakataha mo ia pea mo e ngā tāmo ko Soakimi Manukia pea mo Lopet tau whiurungaki ki he apiako tatau. O ki ai mo i toko whaakehe ki he ngahi apiako kehe. Kau kei whai ai ngā ue ki ai. Ko kau musika. O kunau taritari kakaire rei mau pe ki toloa. Pea whaatoa i hu mau tāpuaki. Nai rei nau kātoanga musika he tauni. Hae rea he tahine kuini mo kau whaafi toko lahi. Pea lawa i pe mo i sivi. Internal assessment a ki nau toru. Na nau kau ki he sivi whapureanga. Mau ai whoku mo i ki tāpuaki makehe. Ko no toi whalahi mai ki he nau hōwhanga au.
ho whangahau hak whanki mea rea iu lope, me he a kai ai la ko unga whonua, ka koe mamaloa matematika o tahiwa tolua ko sias tau whahau, ka tulo watu. Pea ku ngā au e mālohi ai tare ki tā, ki hono ako e whanau ki hono ngāu ea ki e ngāhi mea rea whaka iu lope. Te ria nā kutari mai ngahi mea rea e sia ke tā naki mai ki he nau, ngahi nau. Nā nau kawat ki he whiau hisiwi fi palasa e tauni, pia nā e koula kotoa e ngahi whasi ai kurupua, junior band. Koe kurupu ulua ki, senior band, nā e platinum kotoa ai nau ngahi whasi. Ko mau whoke hawhaafe mi New Zealand, ke nau kau atu ke whiau hi whawhanua New Zealand he palasa, siulai e tau who'ou, ke au whai e whainga ki ai, he tau mai au halatuu ke si lere pe nau pasi o tau ki Okalani, ka kua pau ke mau haa nau tikite. O whai nau konseti, whakawhiawhia whakakirismas, i he taimi whitu tolu noa e whiawhi a pongpongi, ki he horo peko ini, ka kua whakawhia atu ki mō tolu kotoa pe, mō mea mai ki ai, mamata, mō whanonga, tae ha paanga, tae ha totonga, o whai e hiwa kuaea, tā mea rea, jazz, orchestra, a cappella, pia mo e brass band. O maho pia tōkanga, whatongia neonga ko hiki e totongi e koroa, kaua e mi maho a mo e konga moa. Kai mahalo ki kai totongi lai pere mo e lai lu, ko i mani o ke kumala, talo mo e ufi. Pia mahalo ku ofi pe ngahi matu a tahi whanau ke tokoni. He ki he sea e PTA, Aftai a tahine, ngahi momo lalahi, whaina se whanau o toloa. Taku te kau mai en mo e tahine Princess Enselika lātu fuipeka. E kumikiki ange ki he wharekai. Whatongia roto tonga, toki amohi pe whanau biambi uta, aku nau tofanga nau tolu he monu ia. O tokanga e kina au pito he PTA e tūnga rerei o e nofo mo e haisini, i ngahi whare moe mo e wharekai. Yang tai mua i pe sea ko miti ngā ue mo no kau tokoni, i he langa ngā ue ko ia. O te waki mo no langa e pare whare hala, sheltered walkway, ke whakahoko le rei ai ai whare mohe whare kai mo i loki ako i he taimi aro tā maki. Ko tānak paanga ki ai PTA, pia ke kamata e ngāui ki ai lo tonga tutuku ai ako. O nglahi pe me ngahi ngāui ke kehe utapa mai e ngahi kurupu ko si tutuku whato waka. Ka taki pehe kai lava e whainga maari e whamatalani ke lawe kotoa ki ai, te lia na atoa ha kurupu, ka kui kai puri ki langi ho mo au fuatoa. Ko sone hono tolu, ngā ue whakaako. Ko tala noa peki hea koko ko pāku ki tau whamaapo po mai ki ngā hiola e ngā ue. Mo e sivi o hange koe au tau whakataha i he aho ni. Pea o fua ai pē sone toru i he ngā hifua o whaari mai he onga sone uruaki mo e ua. Ka kui kai tuku ai whei ngā. Pea au kei totoro pē ki unga. Ko project e o te au ni menima, ta taki pē he sea e ko sirio. Au mai ko miti ngā ue ko situtuku. Ne toki lava o kakato he tauni, makatuunga he tolotoloi mai ngā ue he COVID pia mo ngā awhi. E ne huwhia he tampinis krauni mo whakahuafa ko James Egan Bolton Science and Innovation Centre. Pia ko hanga he whare ko ia o mono nau o whotu mai ei pē tuunga tāu e langa whakakalaka whakaako. Ke tuli ki ai toenga ngā hisenta te taulanga. Ko tarauwha mai e ofisi traffic aulahi a Australia, ke nau tokoni whakapaanga, ki he korisi ke langa e TVET Centre o e korisi. Ke au kamanaki ke kamata mo e ngā ue ko ia rotonga tutuku ai ako. Ko kamata whoki he tauni hono whakalahi e proklama ako ai ako tekinikare, Carpentry Level 3, i whengau e aki mo e api ako Wintec i New Zealand, tōni whakapaanga e World Bank.
O tonga whai e area whenga o aki e toko tolu e program ko ni hoko atu e nā wako i he Wintec i New Zealand he tau fu o. Koe ki o ngongo whawhiawhia hen, he nei mau certificate ha whanau ako e toko hiwango pulu maa wha. Ai kau teki ni ka le. Mau ki tānak tūnga ma kehepe mo ki nau tolu. E whai he e whiawhi tū site weekend. Sea koe toko lahi a nau tolu koe nau tohi whamoni ako. Koe whakia mi he University whawhanua Tonga National University. He whakahoko he tau ki waa ako TVT certificate level ua ai university. Pe te mou mea ki ngahi tau ki whamoni ako ko ia ai university, u tā ia e sila e tau university. Ka kua whaki peke tau ki whanau ako lotonga unau ke ako pe toloa. Hei tau ki whai graduation ia university ha taimi. Ka kua si au mai e nau tohi whamoni ako. E whakapipiki ia he ngahi loto whare o e whanau wako. Nā wako i he TVT e korisko tupou. Tau ki pasipasi i mua e tau TVT. Koe tau ni nai rili wai e programa Class Form 7. Ki nau whahoko pe programa ka Foundation ai USP. Ia ku tau amana ke le ange ki he ngau e whakako o e tau whanau ako ko ia. Ko whaki ko sini unga toni nau scholarship whakatau ke he toko ua koen ko siausi takau ia. Pea mo liami a kau ola ki he tau e tolu ke hoka atoe nau ako i Australia. Pea ukia teki naua ke oko maatonga, pea lawe ai motoloa o ka whainga maarie o hange peo nau tolu nai mua atu. Ko kamata whoki he tēm whakausi e tau ni, e programa ako e klasi te nau sivi e tau whoou, i he HSC a New South Wales. O kau keha toko ua noa. Na e tonu peke toko lahi ange ai, ka ko i niu inga toni ha toko whaa ia he skolasipi, pia mohani i kehe pe i New Zealand mo Australia. O whaia e teu ki he ngau e koe ni, pia na e whulau atuai ki niu inga toni taki ue ke ua, kau whai ako e toko ono, ke whakatau kei ki he no whai ako e ngahi klasi koe ni. Haine kuin hoi ki mo ka ainga, koe fo i e lirien na e tuku mai ke uku whi. Pia kuala ke ho mau ni ma. E ndeongo ne vai e whirihia pe mo ia. E ko mau whikau ia, vi he kātoanga e te au ni manoa. Pia ku whai pe lotu, mo i piki atu ke ono fu iwi, tau mālohi noa ai pe, ke whanonga e ka veinga. Sea koe ki lahi peo e whaingani koe maua tau kau whai ako le rei. Kia kou whamaloa, malo e tokanga. Kia mo e whaatu i e whihitaki. O kuro tonga whai mo ngā au e ki hono whakakalaka o e Laiperi. Hoko koe Learning Center le lei, unga ki whakakalaka o e ako. Pea ko kamata hono whanau whakakompiuta e ki tō wako e tama Pirinis Karauni. Ko tō mai e konga hardware, ki tō whakakato mai he tau whoou. Pai om whakataha pe ia mo e software ke nā kāinga. Pea ko tui, ko whanonga mai mo ha Samaritane, pe rei ke toi huke whare tungi. Pe hoko lewa e tau Learning Center o tūtai, mo whakahoro si o anga, ke teunga ake a sone hono tolu. Tongi alo tonga, ke ilahi pe ngai pes ke utara noa atu ai. Ka ko whailonga mai e taimi, ka ki mare atu e mua, ki whangi tuki, tupua, e apiko anga haa. Ko tau ki wāo tā, ulon tonga whai ngāu e lahi ke ono whakahaufu, mihi ngai whiri hake mai koe, invasive species. He kune uesia e tau ngahi a kau tūwhonua. Au whai whoko mono teu e ki Botanic Garden o whapipiki atu peki ai ke nā wakawakao. O kule rei pe whamau nau sori, au kei tuu pe mo koe whakalahi, ki he loki ako e whanau, ki a tāna kei pe mo ki koini ke tokoni ki ngāu e korisi. Pe rei pe misi ume, ka kua lahi no kai he ane papa pe au whi mau ha whare pliki,
Mua nau le leiang ke whatolonga e tau koloa tuku whaolo kui ai. Peke langa lewa haa kai le lei ke tau hia ngai koloa nau. Ku ome he kau misina le me mui ke tokanga i kina i ho tau api. Ya me awha mai e niunga ton haan stand-by generator ke lele pe uhila bea toloa he taimi o ku mate e tau uhila hila. Pea nau ome whoku moa misin li liu vai filter ke sivi ake vai nu mo li liu mai mo vai tupu he taimi kou tau honge vai ai ke oa pena honge inu ai whanau ako. Sea ne ai ke whangatai pe mau Form 1 National i e taun. Kai to he hoko atu pe he tau fuou ka lewa kua mau e Form 1 e ako teu nuku arofa mo e ako teu toloa. Koe aku mau tolu hoa ke hu Form 1 ki toloa i he tau fuou. A taha pe international ki he maka koia. Tai a taha pe mo national ki he maka koia. Wataha mo ia sea ko mau ha tohi kore hu ki toloa mi he tamako pilinis tau whahau manumata ngō. Tulo wat pe whatongia lo totonga i he tamureani. Ka kou pehe, koe toi kore hu haa ia. He ne mea mai pe ki hono api tonu. Whawhetae whakoroa. Koe whainga maari e ne whanau whomua ni ke mau hakau ngā hakore rei e tama pilinisi. O tolu ku pau u, mo toi hokatu pehe lau tohi. Mo tolu ku angare rei, mo hu mai lewa ki toroa. Ka koe kau whai a kō pe sea. Koe kau whai a kō pe ke tau toi ki whiri le rei ange pe. Koe tau whamalo, koe whakawhitai pe ke heo tua mafi. Malo e ne whakawhainga maari e ke o tau tolu e ngahi tāpuak kua tau inasi ai. Pe whoki me ngahi pōren tau whutaraku moi e he tau. E hoko kotoa pe ke tau ilo ai hono mafi. E tau whelongo aki ai me ngahi nima malohi mo ofa. Na e whakafo mai a me siasi mo e pureanga mo e koristu tuku. PTA mo e kōsilio ai korisko tupou ai kup whekau aki kotoa pe. Whamui mai noa o kai ala whamamai e o tua mo e de tonu ngā. Ako e tau fōu atu ke kore, kumi, mo tuktuki atu e matapā ko ia. Ke tau huai e matapā ngai whainga maria i taimi. O whakatua melia ki he leo e onga mai. Hu koe ki he fie anga o e ki. O whake mo mau ko toa peha Christmas fie mo hatau fōu mo nu ia. Lewa he kau tatau atu. Aroa. Koe whamatala whakata o ia, whahoko atu pe pule ako o e kolisi. Koe skata lahia ai seswe siriana tawataina o tonga. Koe talanoa me lia ia o e ahoni. E ngahi lele ke kotoa pe ina se kolisi. Ka koe fungani o e ahoni. Koe tamasi ko plinisi manu mataongo tene i he kolisko tupo i he tau fo kauifi mo whaiwhikau eloni tua koi niu.
ko atu ki whatungia mau i ngau e honi koe ui o ngahi tuunga mo Simon Tā Paongo. Tapu ki e se au mea. Tapu ki e whawhawhi whakalangilangi o e aho. Her Majesty, Winana Spau, ako kore, e whamarumalo atu, e tala whakatapu kakato kua whaki, kai ata pia moe motuani ke whakaongo atu, ai ui tuunga, a kolisko tupou, ke tau wanoa uatoru. I whomuani o kuiai ai ongo baako e ua, koe National Stream, kai umaa foki ai tau International Stream. Kako ki nau tōlueni ai toko hongo fulu tuuki mua. Hongo fulu tuuki mua, National Stream Form 1. Hongo fulu Sione Christopher Tamale, whangai uiha mori, hiwa ia valu, sikareti, Okalani, Kohinoa, Fitu, Taufa, Kereslavaki, Ono, Viriami, Lotu, Hafoka, Nima, Pesete, Onongo Fulu, Kami Foui, Muhabakatolo, Pauli, Agatosi, Fotu. Koifa, Koiskotupou, Pesete, Onongo Fulu, Ma, Tolu, Poinfitu, Pongi, Aukaskareti. Tolu, Pesete, Onongo Fulu, Ma, Tolu, Poinvalu, Hateiho, Pamuvei Tonga, Tonga Tapu, Eric Tupou Malohi. Ua, pesete ono fitu poi nima, tawa vavau, pea tonga tapu, nofkolovai, sio siua, fine feuiaki mafi. Eko kapteni o Form 1 National, mauia ki pesete ono fulu ma fit poi fitu, ia hau pea manukunuk tonga tapu, heneri, miniti, tuina wai. Form 1 International, Hongofulu, Sione, Udoiko Manu, Tuipulotu, Hiva, O Sayasi, Fareafa Kupu, Valu, Tevita, Pikula Polo, Fitu, Tupoutu, Fui Vairea, Ono, Lopseni, Siafanai, Nima, Pame Nukunuku Muhateiho, Pesete Valmofulu Matol, Pointaha, Latu, Takitaki. Fa, Mawake Pesete e Valu Fa, Poini Tolu, I maufanga, kamperi, tuipulotu taufa. Tolu, pesete valmofulmani, mapoiniua, o tui vavau ahau tonga tapu, tai maari e fisi hoi tupou. Koe wā, maoke pesete valmofulma ono poini taha, tataka motoka, pea motalafu ou, tualau eiki Joseph Mahe. Kapteni o Form 1 International, mauke pesete valu poini ono, tufu vai eua, havakatolo, nofo sia toutai. Katake mu paspas mai whana. Form 2 National. Hongofulu tuki mua, hongofulu, Aripate mafua, koe wā, Sione kakala kite, Valu, Aisea ofalave, Fitu, Teivi tu ifua tupou, Ono, talanoa whainu, Nima tatakamotonga moha te iho, pesete fitu poin valu, Senturi loa manu. Wha, pesete fitu valu poin nima, pe mei toloa, koisko tupou, Samuela, William Kainga. Tolu, pesete fingo fulma hiva po iniua, houma ke rikao tonga tapu, Sione lotu tanginoa. Koe ua, pesete valua po iniono, honua eua, taunga, vavau, nofo, halafo ou, te waki pone, fare tau. Pako kapteni o Form 2 National, make pesete valua fulma nima. Ta ania vavau, loto foha apai, nofo fanga loto, lo seri mahe ngata. Form 2 International, toko hongofulu tu kimua,
Hongo fulu, Marcelino Finau, Hiva, Koton Tuivai, Valu, Wikilifi Whakatou, Fitu, Viliami Paamina, Tui Whangaloka, Ono, Hailame, Winston, Tawataina, Nima, pesete fitu hiva pointaha. Havelu loto, Mosese, Makafalani Taufa. Fa, pesete valu ua poini nima, Folaha peamo malapo, Moala Hafoka. Tolu, pesete valu fa poini taha, Kolofo ou, Veitongo, Salesi, Skokien, Mapukava. Poi ua, peseti e valu nima poini valu. Pemi yofu, hunga valo loa Taniela, Moala, Lataila Kepa. Kapiteni, o form 2I, ko isko tupou, ma o ke pesete valu ngafulu, ma valu poini fitu, ma ufanga, tataka motonga, amato, ulangi lako, ari. Form 3, National, ko toko hongo fulu tu ki moaeni. Hongo fulu, winita kitione latu, hiva soeri fo skaleti, valu sione folau tongia, fitu Michael, niwafe, saipa ia, ono, sione la a malele, nima ma ukles vaitaki, pesete ono ngo fulu ma fa poini ono, koi fa, Mage pesete ono ngofulu ma fitu poini ua te vita toloa se kope. Koe tolu, mage pesete ono ngofulu ma fitu poini ma me havelu loto tonga tapu sa lesi talamai launoa. Koe ua, ma uia ke pesete fitu ngofulu poini ua fo ui pe mo toko mololo tonga tapu ke repi imuana fotu. Koe kapiteni o form tolu national ma ge pesete fitu ngofulu ma taha pointaha api ko fale tu loto kolomotua siaki lolohea o whanganonu tuitawake. Form 3 International ko toko hongofulu tuki mua hongofulu Nasiri tukimaka hiva Alexanita Koka Valu mautohi muri, fitu tupou feimoe fiafi, yono tuifua Joseph Moli, nima mauaki pesete ono ngafuru mahiva poiniono, feretoa vavau pe motofoa tonga tapu, te vita tai, tangatai vaha. Fa, mauaki pesete fitu ngafuru poiniono, na toka fasboyafi, siosifa, safinati, halatuituia. Tolu, pesete fitu ngafulu maavalu poin fa, mi maufanga tonga tapu, tufuwai, eua, aho ta iloa, filimoe hala. Koe ua pesete fitu ngafulu mahiva poin tolu, lei matua vavau, koulu haapai, havakatolo, no fafasboe afi, Viliami, seke latu. Kapteni, o form 3I, maa ke pesete valu fitu poin iua, Kinomuka, Phoenix, Arizona, USA, Francis Sean Arnau. Form 4, National. Tohongfulu tuki mua, hongofulu, paya seauniu, hiva, lepai mua na paalelei, valu, pensimani Solomone ta iloa, fitu, sailoki maveu aisea, ono, ofa tipiloma fonua. Nima, mage pesete ono fulu ma nima pointolu, pita makamei moana tavake. Koe faa, mage pesete ono fulu ma fitu, sione misa fifita. Koe tolu, mage pesete ono hiva poini nima, kaameri, lei matua vavau, alifereti kongai kamanu. Koe wa, mage pesete fitu fulu ma ua poin valu, tofoa tonga tapu, Malakai Junior Malohi. Kapteni, o form 4, National, maoke pesete valu ngofulu mataha poini ua, tonga leleka haapai, longo mapu, wawae, malai wakapuna, nofo malai wakapuna. Ryan F. Sani Lokotui. Form 4I,
Toko hongo fulu tu ki mua, hongo fulu te kilati tui pulotu. Hiva Paula Kohinoa, Valu Sione Kaituu, Fitu, Uraki Tau Unga, Ono Mosese Henrika Taufa. Koe ni ma ke pesete fitu valu, poi ni fitu, holonga vavau, maufanga tonga tapu, kupuola, stoni, manua fetoa. Koe faa, ma ke pesete fitu hiva, poi ni ua, folaha, kolomotua, koulo haapai. Mote kiai, Malcolm, Palu. Koe tolu, ma ke pesete valu noa, poi ni faa, no muka, haapai, kolomotua tonga tapu, John, Chetitaya, Maileseni. Koe wa, ma ke pesete valua po intaha. Malapo, tonga tapu, tonga mamao eua. Viliami, Lorenzo, Akawola. Kapteni o Form 4I, ma ke pesete valu fa po ini hiva. Hitovu, Totoi Alau, Fiji. Talau ne yafa vau, nofo fua amotu. Siausi Cicero Takayawa. Form Nima National, okiaya toko hongo fulu tuki mua. Hongo fulu manase fuavao askia. Hiva au noa chiunia tonga. Valu pita posoa afu. Fitu siosifa kai hau tafa. Ono sinilau sailos. Nima, pesete fitungo fulu, kolo haapai a hautonga tapu, pensiman taufa. Fa, houma babau, pesete fitungo fulu, mataha poin fa, sione palu halai fanua. Koe tolu, maga pesete fitungo fulu, matol poin taha, nuku, matahau, tonga tapu, nofo korisko hango, tua melie sema, eukaliti. Koe ua, mawe ki kolovai pesete fitol po iniua si osifa o wafi. Kapteni o Form Nima National mawe ki kolomotua tonga tapu pesete fitufa po inifa el neifen kolotapu aholelei. Form 5 International o kuiai toko hongo fulu tu ki mua koe ni. Hongo fulu. Whare whau tātahi, hiva, ofoika, walu, sio sifa sā mate, fitu sio saia aluese, ono, Ashley Lasike. Nima, maua kia pesete ono hiva, poini hiva ki kolovai tonga tapu, chiunia o wafi. Wha, maui ki nomuka, kolomotua, lapaha, Richard, Maileseni pesete fitungo fulu mawha. Koe tolu, mawia ki haano haapai, holonga tonga tapu pesete fitu nima poini fitu, si mote moala. Koe wa, mawia ake pesete valua poini fitu, ki utulau, pia mo fua motu, Eliesa Fifita. Kapteni o Form 5I, mawia ki pesete valunga fulu matolu poini ua, longo mapu makawe vavau, hofo atonga tapu, Stephen Scott Wharefou. Form 6, National, o kia e toko hongo fulu tūki mua koe ni hongo fulu, nai ata tapu, hiva mausia teu, valu Filipe Sonasi, Fitu, Giovanni Paulo Finau, ono Kepueli Varasiwola, Nima Simon Junior Tuifua Iwaha. Fa maga pesete fitungo fulu manima pointolu, nuku tonga tapu, mateaki moala manoa. Oi tolu, maga pesete fitungo fulu manima point fitu, sopo taufa hau, tonga tapu, kolomotua Filimone Matakayongo. Koe ua, maage pesete fitungo fulu maono pointaha, loto kolomotua, sione chiunia kakau. O kapteni, o Form 1 National, maage pesete valungo fulu maua. Funga fere ave mei nuku,
Michael Peini Antema. Form 6I. Peko e form 1 i he tauvaa international law. Ko toko hongo fulu tuki mua. Hongo fulu sione whiao. Hiva Westa Anseko. Valu Clarence Vaya. Fitu Ellen Paka Tuimana. Ono Maka Tukimaka. Nima pesete ono poini valu. Makawe vavau sopo taufa ahau sa tekilea. Fa mawake pesete fitu noa poini valu. Kolonga mo fasboi afi liem mama. Koe tolu mawake pesete fitu taha poini ono niu toua mo utulau te vunga kata. Koe wa mawake pesete fitu tolu poini ono Whaamotu, Uiha, Tapanekare, San Francisco, USA, Nicholas, Abraham Mikavuka. Kapteni, o Form 6I, mau ke pesete fitu, poini hiva. Pangai mo nomuka haapai, ka mo kolomotua, Timote Akostaine Fonokalafi. Form 7. Og nau whai ai Polo Kalama Foundation ai USP. Ko e toko hongo fulu tuki muaini. Hongo fulu mata fonua te ngei fifita. Hiva salesi lotu leisi. Valu vea hauki nima koloti. Nima heneli ke le venivoni. Ono atu naisa whaka a nau atoko taha. Nima pesete ono furu mahiva poi nima, to fua vai ni taanga ewa Joshua Paya. Koe wha, mau ke pesete ono furu mahiva poi ni valu, taanga ewa siaosi malolo ke moe atu. Tolu, mau ke pesete fingo furu maua poi ni wha, Christia, maile taua taina, mei fotu haa mo tonga leleka hapai. Koe wa, mau ke pesete fitunga furu mātolu poi niono. Holonga, hou matonga tapu, sopo taufa ahau, Daniela, foki masiva, manue fetoa. Kapteni, oi Form 7, o mau akia pesete fitunga furu maono poi tolu, I kolonga. Loto kolomotua, so o tanga, o Samoa motonga alea motua. Kake koe ngai tu ngai. O si mahino le leipe ai ngai tu nga koe ame he form taha ki form fitu. E koe klasi tuki mo ai, klas maolunga taha e koe kawifi. Koe kawifi klupu honoa. Klupu honoa e ni tatake atu e te vita ki sina.
tupu ai o ka wifi kolis ka tupu. Pea ko hingoa hiwa ko Sing 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 by Wayne and Scott. Tataki atu e te vita ki sina whaki o ngahi pale. Whaki o ngahi pale me form taha ke form wha mo Daniela Mano Whetoa. Tapi saya katoanga. Whatulau atu ia moe whakalangi-langi aho katoanga tanak tūnga e koris kutupou. Tahine kuini nanas pau tuah. Kore hangofua whatongi e lototonga. Whainga maari ko ini. Tau hoko atuai. I he whaki o ngahi pare. Ai ko risko tupou. Teke tau hoko atu ko whai ai whakatangi-tangi atu ko ini. E wharangi-rangi. Whamore-more pe mua. A whei tau lalo ka e whaki ange ngahi pare. O e tānak tūnga e ko risko tupou. Ko e ngahi pare ai korisko tupou. Ta tau pēa ngahi pare whakaloki ako, kami ngahi pare. E ngahi ngāu i tua, e ui whakatahat pē, he ngahi kalasi. E tau whanonga hi whai pē, kamatami he Form 1. Pare whikaurua ki Form 1 National. Pare paanga e tahawhi wangi au. Scholarship i totongi ako. Whaki e Samford. Ko e kaumea whawhare o ene awhio tupo ono. Whaki a pia mai whakalakalaka he Junior he Music Academy. Whaki a ki Tatamatonga halafo o hawhewa hapai a mato tui halafatai loto aniu. Whawhiwhia whoki tau kau whakataheni, pia moe tā pūre koe ni koe tahai ngai kau mea o ina whio. Pare hono wā koe English ai Form 1 National pese te whitu taha po ina hiwa. Ma uia ki tofoa wholaha, paluki i peni, koloa sio sifa tō nunga i helotu mone. Piplikol stati, pisi malwha po ine ua, pare whaki he osom pulu toi tapu e himi, o koa wawau, ho whoa nofo si atou tai, whangai uiha mori. Tolu whakakatoa i he Form 1 ai National. Ma uia ki hatehi o mo veitongo, pare whakamanatu e he taha e ngahi whae na e lawange, ka ku whamore atu, kwa ke loto ke haho no hingoa. Ka ku whae ni koe ne manatu ofa ke nu tangata iki koe koristu tuku. Euri pone, cheiten, haviri tupo malohi. Ua whakatoa he neisno. Este ono fitu poine nima, tawa wau, pea, nofo kolovai, whaki, koe whamanatu e tamai koe koristu tuku, so siwa whinewheu ia ki mafi. Ma o whakataha ia pia moe whika e Form 1 fit whapo ine walu. Kapten whakatoa he Form 1 whakataka e moe scholarship, whakia e pita naure e veni, ki he ua noa ua wha trophy me banga te au o somplu, kalas aha se usare ma, whakia i moe banga e ua ngeau. Whamanatu pia moe tamai koe koristu tuku, banga e ua ngeau. Ma o ki ahau nuku tonga tapu, henere miniti tuina wai. Form 1 International, 1I. Lere taha he mitse ti mo a te rita, ma uia ki olo ua tau ngā wawau nofo si atou tai, siao, filatoa, topi whare tau wairea.
Tol whakatoa he From One International. Ma whakatahaia pe a moe Biblical Study pisete walwha po ne ua. Ma uia ki utoi utulau tua tākilangi nofo i toloa. Tai maarie fisi hoi tupou. Ua whakatoa i he From One International pisete waluono po ne ua taha. Whamanatu e tamai ko Koristutuku, wanga teau, mau mo Ingrisi pesete hiwaua po ine wha. Mau pea mo e whika, whakia, kia taula eiki Isleri Pasfu langi Joseph Mahe. Kapten Whakatoa International, walwalu po ine ono, totongiako, wanoa wawha, whakia pita naure eveni. Mauia ki hawa katolo hatafu, longo teme, Philadelphia sia tautai, whakia ki a whakawa moe atu finau. From One National, lere itahe akapulo, under 13B, mauiki wātu'u. Siwi waha mamao, uriami paia he lotu whang po tiuni atu i kolonga hau. Toki mua hai Biblical Study, fo mua waluono po ine nima, toi tapu mo himi, fuaki he osom pulu, matai ka wawa mani to ua, ka aufa uriami tali lotu he ofa masiwa tulaki ono. Tolu whakakatoa he From One National, whituhipa po ine ua, panga teau whamanatu e tamai ko Koristutuku, kai ke loto ko whahaho no hingoa, hou makirikao, sione lotu tanginoa to ia. Ua, mao whakataha mo Ingrisi, pesete whituhipa po ine walu. Ua whakatoa he National, walua po ine ono, panga wangau whamanatu e tamai ko Koristutuku, mau ki honua eua, taunga wawau, nofo hala fo'ou, te waki halalowa, siatou tai pone wharetau. Whika e fō mua, mawaki hiwa noa po ine ua, panga te au whamanatu e tamai ko Koristutuku. Kapten whakatoa e fō mua, National, walunima po ine noa, mau e trof mo e panga ua ngeau, whaki he osom pulu, panga te au whaki he kalas aho Jerusalema pe Amerika. Panga te au whamanatu e tamai ko Koristutuku, ka anea wawa, loto whoha pai, nofo whangaloto, lo seti, mahingata. From 2 International, kasi siapa ni, pesete waluhiwa po ine wha, skolasipi ke tau, wanoa wa wha, whaki pita nau reveni, folaha malapo, moala hafoka. Tuki mua he kalasi apani, International, whakia e toi tapu him he osom pulu, hawhewa hapai sia tautai, Hailame, Winston, Simana Tawadaina. Tol whakatoa From 2 International, walwha po ine taha, whaki pia moe panga te au, whamanatu e tamai ke Koristutuku, mau ki kolofo mo veitongo, Saresi, Mapukawa. Ulunganga le taha korismui, panga e uangeau, maa whakataha mo e whika, pesete waluhiwa po ine fitu. Maa whakataha mo Ingrisi, pesete waluono po ine ua. Ua whakatoa he From One International, pesete walu nima po ine walu. Maa mo e pare paanga e uangeau, whamanatu e tamai ke Koristutuku. Maa katoa ia ki ofu, hunga wawau, nofo walo loa. Daniela, nimo i talafau, sione tonga, ilai moala la taila kepa. Pare fuaki ki he tiunia i he Science and Innovation Center. Ai ako Koriskotu pou tohi himi, panga whakamanatu o e tau teo ni manoa, historia e ako.
Panga te au whaki he Minister Dr. William Latu. Kapten ai peia o e form 2 ai, pese te valvalu po ine fitu. Whakei mo tulof mo panga ua ngeau e Ocean Blue. Panga tolu ngeau, kelas aho Jerusalem apia me USA. Whakatoa ki maafanga tataka motonga amato, ulangi lako ari. Form tolu national, lelei taha, hono tauhi ngou e matalai akau. Ngou e matalai akau e korisko tupou. Whakai panga ni mangiau, whamanatu e titalahi malolo ko sione ulfonua. Whakia he tau wako ko e orive api ko toloa. Mauki kolovai, huluholo, Roman afu. Lelei taha, hono tauhi ke maa mo whakawhoo whatoloa. Lelei taha hono tauhi ke maa mo whakawhoo whatoloa. Panga ni mangiau, whamanatu e titalahi malolo ko sione ulfonua. Whaki he orive api ko toloa. Mauki matangia ke mola paha. Saresi o faloto ki intiana kautai. Lelei tahe akapule anta 13A. Mauia si wafu, periasi, noa, vainga. Toki mua he lesson English form tolu. Pese te walunua po ine wha, maa mue paanga e te au, maa wingi sa tau tai, eloni, fotofili, taulafo. Tōki mua he biblical study, pese te hiwanoa po ine wha, te tapu e himi whake Ocean Blue. E sia ni wa fo'ou whakakai hapai, te vita kuri kefu whakakoloa, kilu, senturi kapulu toloa se kope. Lelei taha, leson fika, fitualu poin tolu whakakatoa, i he form free, ono fitu poin e nima, whaki mo cash prize panga te au, hawe loto, sares kalamai lau noa. Ua whakakatoa piste fitu noa poin e ua, whaki ai ki toko whaui mo toko mololo, ke repi i katau, i moana fotu. Kapten whakatoa e form tolu. Whakia ki kolomotua, ki a siaki lolohea o whanganonu tuitawake. Whakia i ka moe trofi me pangatolu ngiau ai Ocean Blue. Tolu whakatoa e karasi form tolu international. Pise te fitu walu poine wha. Whak me panga te au, cash price. Maa me pipiko stati walu taha poine fit. Maa whak he Ocean Blue to i tapu e himi. Whak ia ki a Williami Latu. Ua whakatoa. Ia, ne maa futo tahta tau pia koe ua whakatoa ia he free intane he form tolu international fitu hiwa poine tolu. Lei mātua, wawa, fas moe afi. Liami se kei lato. Ingilisi, hiwa ua poine wha, Kapten whakatoa ai form free international. Ma waki ai wal fitu poine ua, ma ume trof panga tolu ngau e Ocean Blue. Whakia ki no muka, mango, kolomotua, Francis, Saul, Anau. Form Far National. Tūki mua he Creatico Junior he aterita. Mauia ki nukunuku.
Fika fiha. Oh, sorry. Katak. Kau mole mata pure ko ni ko tolu. Whakatoa ia i Form Tolu International. Whakai pare pangateau, hawi loto, saresi, junior, talamai launoa. Tolu ai, au tai loa whirimoe hala. Ua whakatoa, pisi te whitu tolu poine whitu, whaui mo toko mololo, ke repi ka tau i moana fotu. Kapteni whakatoa Form 3, whitu taha poine taha, kolo motua, siaki lolohea, i whanganonu tui tawake. Koe tolu ai, Biblical study, waltaha poine walu, Awesome Blue, whaketo i tapu himi, ma uia ka wiriami se kei lātou. Ma whakataha ia, pia moe ua whakatoa, whakeai, pia moe Cash Prize, pa ngatiau, ma ukatoa kiri mātua wawau, whasi moe afi. Ingrisi ai tolu ai, hi waua poine wha, kapteni, walu fitu poine ua, whaki pia moe trofi moe pangatolu ngeau, Awesome Blue, no muka mango, Francis Sam Anau. Form 4 national. Lelei taha he klasi aterita he tiunia, bea me inukunuku. Whakia ka Espania whatawhehi, kolo ki haka ofisi tu enuku. Pare bea me he whaama, koe tauhi sipi lelei taha. Tauhi sipi lelei taha. Whaki kia iai pare, whakataha pea moe ti i sipi, e toki mau ia pia me he whāma pia me i toloa. Mau ki ni toua angaha e ua nofo toloa. Amini whanua riku. Le rei taha he soka anta 17. Mau iki whanga pilo lewu. Siuta fusi liu lui. Pare a Music Academy. Tuki mua he utuin. Mau gai pia moe trofi, mo skolasipi ki he uawhi uawhai, ka wiftu tuku. Mau iki hawhewa, mo ngao ni hapai, malakai, tupou, tiunia malohi. English ai Form 4, whita poine wha, ma uia ki a ofa ki toloa, wauta koula tipiloma whanua. Tolu whakatoa he Form 4 national, ono hiwa poine nima. Alfred Ariki Kongai Kamanu. Ua whakatoa, whitua poine walu, pangai wangeau, Cash Prize, Malakai, Tiunia Tohi. Biblical study, koe tūki mua, walu poine taha. Toi tapu e hime a Osompru, Ryan Siuta, Fiolosia o Epifani Lokotui. Kapteni ai pe ia, o Form 4 whakatoa national waltaha poine tolu. Longo mapu wawau, tonga le reka habai. Form 4 international, lelei taha e akapulu under 14A. Ma uia ki holongo wawau, mo longo mapu, mo sese akaloa he lotu mo oni, manu whetoa. Le rei taha he soka, under 14, mau ki kolo motua, le meki lilo sipe vaitaki. Le rei taha Ingrisi, pisi te walualu poine fitu, mau ki holonga wa, mo maafanga, kupuola, midline, stony, manufetoa. Tolu whakakatoa, Form 4I, walunua poine wha. Mau Cash Prize pāngai te au, mau ki nomuka, mo kolomotua, Soni, Setaya, Maileseni.
Ua whakatoa i e Form for International, walua po ine taha, cash prize pangai wangeau, o kumau ia ki Malapo, tonga mamao eua, Williami Lorenzo Akauola. Fika e Form 4 International, ma walu tolu po ine hiwa. Ma uia aki e pesete walu tolu po ine hiwa e Siaosi Sisero Takawa. E kapteni ai peia e Form 4 ai, mo 12 panga whangea we Awesome Blue. Tau Toyota lau fisi, talau ne yafwawao, fuamotu tongarapu. Kalasi TVTN te tahoko ati ai, tuki mua he akapulu anta 17, mawiki te kiu, mo he tau wakauta. Tuki mua he kalasi intermediate he aterita, mawiki lapaha mo te fiswawao, sione i peni latu wakata. Tauhi wharekai le re taha. Kia o matapure toko uai. Na vai ua pe ai mea au whakoeni, pe me he oriwe api kotoroa, ko whamanatu e titalahi malolo taki panga ua noa cash prize. Uluaki, whinau whirianga peu. Ia koe ua ahomata wholau ki moana whakawaa. Tauhi wai le rei taha. O taha inu ne toka ngā i maunga wai ai korisi. Pangani mangeau koe whake he oriwe api ko toloa. Mau ki nomuka, soane, patita, paia he lotu latu. Tuki mua he polokalama tiveti tau taha. Tuofi me pangai uangeau, cash prize, whake he Awesome Blue. Whakia, kia isi keri hea masi, whinau malua. Lerei taha he sokai anta 20, wakia kia tuirefu piukana. Tuki mua he akapulu anta 18, koe sinia ai korisi. Whaki kia e pare whakamanatu. 5 kau malolo ka koe ton pure malolo, koe pure spot malolo e kolisko tupou. 5 kau, Reverend Lopini Felice, tola tahafe. Ne toi ma upe amo spot lele taha o e tau. Whakia kia henere tariai paia i okalani tolu. Pare whaki he Music Academy, tuki mua he Sound Technician, Whakia ke he toko taha ko Ke Aloha Broomfield. Ako mo ngāwe whakalakalaka he proklama Hospitality. Pāngai ua ngeau ko whaki he Class Hospitality and Catering. Ai kolis kunsalo te he uafe taha taha. Mau ki Homa, Sowela, Tui Wailala. Ako mo ngawe whakalakalaka, polokalama electrical. Mauia ki waini, talawhekau, tōnunga o Gospel Lacey. Pare whua ki he Waitohi Enterprises, ki he tūki mua i he kasi CITVS Level 1. Best in Automotive, whakia ka Samuela Junior Longani. Tuki mua i he Classic Franchise Program, whakia ka Kaveni Nau. Classic CITVS Level 1. Best in Automotive, whakia kia Sione Mafi. Ngai pare koe ni, koe whakia he Waitohi Enterprise. Pare hono hoko, koe ako mo ngāue
Whakalakalaka he polokalama carpentry, pangani mangau whaki he oriwe apkotoloa. Tūki mua he polokalama tivet taua, trof pangai wangau he osompulu. Whakia ki perehake mo niu a fo'ou, a folani whaupula lama. Tūki mua he polokalama tivet level tolu, carpentry, polokalama ina e Wintek, hoko ati ai korisko tupo upe a mi Aotearoa. Pangai tolu ngau whaki he osompulu. Mawea kita takamotonga ha te iho, nofo ho whangahau, sa tisi fungarei. Pare whaki he matapure ne tauhile rei taha ai wao tāo i korisi, pia mo e potentico katen. Whaki ai pāngai tahawhi he tauako koe naite o i wao tā koula. Mauia ki nukunuku mo matahau, isi rei, whakauho, moui mo langi i toloa eukariti. Klasi Form 5 National. Whaki e pare Music Academy tūki mua taha he live band. Whaki e trophy mo scholarship ke wanoa whahe kau iftu tuku. Whaki e ka sini lau sailo si mahe. Iyo. Kamari mole pe ko mata purena na e kau ki ifi. Ta pure ko ini ko tūki mua mo le rei taha he live band ai Music Academy a korisko tupo. Le rei taha he akapulo e under 16. Le rei taha he tauhi e mea ngā aue ai korisi. Ngahi mea ngā aue ai korisi o whaiake ngā aue ki tōka ngā. Maulo waia ki hawa katolo, lo peti, tauhi rungaki. Ulunganga le rei taha he korisi mua. Whak mo pangani mangeau he oriwe apkotoloa ko whakamanato e titalahi malolo ko sene ufonua. Whakia kia Paula Ciunia Finau. Le rei taha i he Industrial Art, lesson Industrial Art e Form 5 National. Pare whaki e anlolohea, pia mo e kautaha e sia ola. Whakia i tō taha pia mo i houma wawao mo tawa nomuka nofo wa aloloa. Sione pal halaifonua. Tufunga le rei taha. Kia e toko ua, na vai ua pe ai pare panga ni mangau e oriwe apko toloa tak panga ua ngau ni manoa. Ulu aki ko sione pangi e tatafu me perehake. Ya moe ua me suilawe, siuni ata me funa, pea mo pahu. Tauhi e kentini e korisi. Pare whaki ke tauhi kentini e korisi, tō taha tūki mua tahi trofu mo pangai wangi au. Tokoni pe ai kentini, ne toi mao pe pia mo e Form 5 Accounting Class National, pesete walunua poine fitu. Pare ko yako whaki ai tānu ai tohi ko korisi tuku pia me Australia pangai ni mangi au. Toi tolu whakakatoa he Form 5, pesete fitu tolu pointa, cash price pangai wangi au. Mako toa ia ki nukunuku mo matahau. Tua merie, fia i he whakamo ui whaiwhekau i toloa, sema eukariti. Tūki mua he Biblical Study, walunima poine eua. Ua whakatoa ia e Form 5, fi tolu poine eua, cash price pangai tolu ngeau. Whakia ki kolowai mo la kepa, sio sifa, siunia ahuafi. Tūki mua he Ingirisi, Form 5, fitu ua poine ua. Ne toi maa upea moe tūki mua i he Form 5, i he pesete fitu wha poine wha. Whake e osompulu, trof panga ni mangeau, cash price. Whakia ki El Nathan Lisala amanaki le rei, ki kolotapu au le rei. Form 5I, le rei taha akapulu e anda 15A. Mawea ki te e kiu, si o saia, tau moha pai alu esi.
Ele itaha i he selected choir. Trofi mo scholarship ki he tau fōu, fuake kau iftutuku, mau ki ofu mo wāloloa, si o Sifa Anthony Samate. Pare fuaki pesete valua po ine noa, form ni maha, resoni ko PDHPE, fuaki aga junior tupo huafi. Pare fuaki musiki fitwa po ine fitu. Toi mau pe mo e tolu whakatoa he Form 5 International. Fitu nima po ine fitu. Fuaki me cash prize pangai wangeau. Mau ki to foa, si mote fie eiki, si perikoula, i apu kotoloa muala. Tuki mua he sai nisi, pesete valval po ine ono. Science Innovation, ko toko taha ini, i algai pare ki toka ngai lerei ai Science Innovation Center, ke senior. Fuakai to historia tau teau ni manoa. Science Academy, fuakai pa moe pāngai wangeau, e he Eik minister toke tā William Latu. Fuak koe toko taha pe ko iau, ne te tuki mua, he design and technology, pese te hiwa tolu po ine ono, whanga te au fuak he Science Academy. Ne toi mau, koe ua whakatoa ia, i he Form 5 International, walua po ine fitu. Fuak mo cash prize whanga te au, fuak e anau taufa. Whanga tolunge au, cash prize, fuak e toloa. Mau kotoa ia, Eliesa, Hautoni, Kevin Iwola, whakamerino he tau whiwhita. Historia mo sio kalafi, wanga te au, mau mo information system, valua po ine taha. Mau pia mo fika ai international, walu taha po ine wha. Tō taha ko ni te mau pia mo English, cash prize panga te au, walu ono po ine fitu. Kapten whakatoa ia o e Form 5 International. Pese te walu tolu po ine tolu. Whakai trofi ko pangani mange au. Pia me he awesome blue. Mau kotoa ia ki longo mapu, makawe wawau. Pia mo hofoa. Stephen Scott Wharefo'ou. Kore atu whatongi ai tonga, whainga maari le reieni. E tau ki break mu ai polo kalama ai, ka tau toki hoko atu. Malo. Koe ngahi whalanglangi o ahoni. O ko ka whatahai ai kau whai ako mei api ako. Mei he kolisko tupo mo e popo lele e ngahi mātu a ka ko me ite ai loto e tonga kotoa pe mo e kolisko tupo. Tau awhiake ki e kau ifu mo eloni niu.
Malo, kamalo ke kawifi. Tau hoko atu. Hoko atu moe class form 1 on national. Form 1 on national. Luak pare fuak he form 1 on national ko toko taha. Toko taha ni ko ne tauhi ai whangapulu. Whakainu e whangapulu. Tau kau le rei taha. Fuak he whama e pare koe ni. Whailonga ia ke tamai e ki loto tō. Whai tō nunga koe ni. Fuak i kia e pare whakataha pe a moe sipi. Ospe ni foki toloa maho sipi ai. Fuak ia ki loto foa. Haatou haapai. Nofo i toloa. William Finanga nofo. Tuki mua he klasi junior he spoti. Junior he spoti mau ki waini. Isleri pai ai muri tuta faiwa. Lere taha. Ni aterita kelas openi mau ki longo-longo. Pe amo Havelu Charles Junior Bolo. Lere taha he aterita koe ai senior, kelas senior. Mau iki tataka motonga. Matapure ko Marcelo Fuka. Fatonga yange ko matapure ni nai lave ke ai famtala pure ko nai o kulolotonga fafonga ia to ai fonua i South Pacific Game i Solomon. Kai kene heni ke kau kata mo kita utol. Tauhi o pa flu mo kolisi. Tota hainu ne toka nga ile taha ai pa flu mo kolisi. Fuaki kai ai pare ai orive ap ko tolo ko famanato titala hi malo ko sene fonua. Fuaki ki longolongo Solomon alo. Music Academy. Tuki moa he kapela. Trofi panga tolunga fuaki kau iftutuku. Tuki moa i he senior brass band. Trofi panga tolunga fuaki kau iftutuku. Aku mauia ki waini Josifa maaf Finau Mansela. Tuki moa i he music ai fo mono. Pise te hivaua poine nima. Pare koe ni koe fuakia e ki matapure o kuakololotonga ka ku nofo nusila. Panga i tahafe. Fuakia mai tuki moa he music ai fo molo. No. Te vita Chinamanu. Historia e fo mono. Piste valwal po ni fitu. Whake mo skolasipi ako tato tongi ke tau fo ufa manatu e koristutuku. Ka koe paremia malolo. Samuela a Crispo hiwa hai whanau. Mauia ki nukunuku mo Havelu. Simon tuifua i waha. Kai ki hene matapure ko ya. Tuki mua hai pipri kolostati. Pese te valfitu po ni fitu. Toko tape ko ya. Tuki mua i herea whakatonga. Pese te valvalu. Maugai pa mo pare whamanatu e titala hi malolo. Whaifkau, Reverend Liu me paongo, he witou, pe mo whanau. Whakai mo cash prize panga te au, e tiu kalolotonga, ko whirimone tau paki. Mauia ki longolongo, asperi, moala, sati ni muki. Ko whare mohe whakawo whataha. E lava whoki pia mono tauki, o e apko toloa, he ngai whare mohe whotua i tau whanau. Ko whare nai tūki mua taha hono tauhi o ngahi whare mohe. Whakea pāngai wangeau. Whakia kia whare ko sauwhaupula. Matapure o whare ko sauwhaupula. Mau iki rei matua, nofo ko ulo, pai akuila. Mau pia moi tonga moeanga whakafonua. Pisete walfit po ine taha ka whamanatu o titalahi malolo ko liu me paongo. Design Tech, toda tuki mua he Design Tech. Pese te hiwa nima po ine fitu, mauia ki lofanga, hapai, kolfoou, sione hafoka. Tuki mua he lesson chemistry, tuki mua he lesson biology, mauloa ki nukunuku, mateaki, manoa, moala, junior manoa. Tuki mua hele son fisiki, se te fitu nima po ine hiwa.
Tuki mua hai lesoni fika ai fomono pisete fitual poine fitu. Whake mo skolasipi ako tātotongi ki he tau fo whamanatu e korisi tuku. Ka koe paremia malolo Samuel a Crispo hiwa hai whanau. Mauia ki pangai whanon hapai ke pueri o ngosia a Sayone Vakasiwola. Lesoni agriculture fomono pisete fitu wha pangai tolungi au whamanatu o sione tau nauta. Korisi tuku, whamanatu, he whamiri, Maui Lofanga, Hapai, Halawawe, Sales, West, Chiunapolo. Lesoni sio kalafi, lesoni sio kalafi, pese te walwal poin tolu, ne te maa upepe, amo e tolu I whakatoa, he Form 6 International, fitunima poin fitu, ke sprice pangai wangeau, Mauia ke sopo e tāwha, mo kolomotua, Frimone Chiunia Matakayongo. Ua whakatoa, pisete fituana pointaha. Whakeai pa mo e tahitapu himi he osompulu. Cash price pa ngā whaangeau. Kolomotua, Sione, Finau, Lawe Mau, Kakau. O taha koe ni, pa me te fisi, pa mo maafanga. Ingrisi ai fomono wal noa poine walu pangai ni mangeau fuaki hai puriako koliskun salo te ka ton puriako malolo e kolisko tu po wa ta ke wa fita tolu fuaki ai pe moe toki mo ekonomika wal fit poine wal to toki mo ai pe I he computer fituono poine hiwa to taha ko ni to toki mo ape accountingi walu fa poine fitu whakia I scholarship panga tahafi whamanat o flani whainu ko kolisi tuku e whanau mo family whakia mo panga ni mangeau e family o tani vaitohi pia me Australia to taha ko ni ne toi ma mo captain whakakatoa o fomono national pesete valua whakia mo trofi mo panga no ngeau e awesome pro Mauia ki he funga fle ave me nuku Michael Payne Antema. Ka hokat ke Form 6 International. Pare ai Music Academy ke tuki mo ai Pearl Choir. Whake trof mo panga tolungia ko iftutuku, Mau Lofanga, Alan, Paka, Peau Tuimana. Lesson English pesete fit poine nima. Pangatiau fuak hitoketa William Latu mo family mawia ki homa ewa mo totakilan so saya lawaki aho. Lesson fisiki pesete ono hiwa pentol pare fuak Isaac ke mo family pangatiau pangadimangau famana to William teki mausa palu o kolo hapai. Ai Five kau ko vai ngapal. Mau ki veitongo mo malapo. Maka tayamoni tuki maka. Software design. Pesete ono walu poine ono. Whake to hitap. Whamana to historia. Whamana to tau teau ni manoa. Science Innovation Academy. Pangai teau. Whake toke ta. William Milatu. Mauia. Ki makawe. Sopo taufa, hofoa, sateki, he, iliku tongarea. Tuki mo hai relation studies, pesete hiwa tolu. Pangateau fuaki administra, William Latu mo family, wakia ki kolonga mo fas mo yafi, Liam whakaosi, akapulu, mama. Tuki mo hai orchestra, pangai tolungi au, whake kauif kostu tuku. Toko tako yang, ne toi maue, musiki, pesete hiwa nima poine hiwa. Pare pangai te au, ko whake egnista, toko tawiam latu, ma family, mau tataka motonga, Jacob Maka. Tolu whakakatoa hai Fomono International,
fitu taha po ini ono. Whaki ai sake ke me family paangat whangea. Whaki aki niu tōua mo utulau te munga kata. Fika, standard mathematics, pese te ono noa. Siokalafi, pese te fitual. Ma upa mo society and culture, pese te hiwataha. Katoa upare ko yako whaki he egnista, toka ta liam latu me family. Ma mo business study, pese te hiwa fituono po ine tolu. Pare ko yako pangani mangeau, whaki he form 1 international, le taha business study, whamanatu po hiwa tui one toa. Whaki ki ai ko tōta hai aku ua whakatoa, i form 1 international. Fitu tolu poin e ono. Kia whaki ai mo e pare pangani mangeau, ai sakeke, pa mohono family. Whakatoa ia ki Kolonga Wawa, Fuamotu, Uiha, Kapanekare, San Francisco, USA, Nicholas Abraham Ikabuka. Paiolo si pesete valuono po ine hiwa. Pare whakamanatu. O vrea mangi si hoa wakatolo pangani mangeao. Chemistry pesete ono walu po intaha. Pangai teau fuake vrea mlatu. Eklikasa pesete valuono. Pangai teau fuake vrea mlatu. Kapten whakakatoa i ai Formono International. Fuake ai trophy mo pangai nongeau he Awesome Blue. Mako toa ia ki pangai nawea. Nomu ka hapai, pukotala hapai, pea mo kolomotua, Timote, Akostaine, unaloto ki ho whangahau kono kalaki. Tau hoko hiu ke kalas maalunga taha ai korisi, koe form fitu. Tau unifoki, tau kamata ai form fitu, he polokalama foundation ai USP, tako tui koe tāpuaki ia, e kau pioneer ni kunau kamata ai whatongia ko ia. Form fitu. Totaha na ele itaha information system. Fuakia, koe pare whamanatu e President Yako Malolo. Reverend Tokta Kalapori Paongo. He ui tau mo e family. Ma uia ki utulau mo fuamotu. Matafonua, fotu, atengei fifita. Totaha nesi le itaha eni. Nesi hono toka ngā e whare maha ke korisi. Whakai pangani mangeau ke whamanatu o e titalahi mālolo, seri olfonua, e he oriwe ap kotoloa. Toko taha ipe ko ia, e toi mau, pia moe politics, le soni ko politics, piste no po ine fitu. Toko taha ipe ko ia, whakai pia moe Pacific Island Geography, ono whapo ine taha. Ne mau moe sociology, whakotoa ia ki tofoa vai ni, chochiwa paea. Tuki mua he Shakespeare, whaki he pare ai Music Academy. Tōtaha ko ia, tuki mua he Technology and Engineering, fitua po ine ono. Whake to historia tau teo ni manoa, Shine Innovation Center. Ni toi mao pe mele son fisiki. Mako toa ia ki Lofanga, Hawaii, Kolofo'ou, tuataha ki langi. Atu naisa tuitu whakanaua tōtaha. Mao e mathematics with calculus. Ono walu po ine fitu. Mao pea mo e chemistry, fitu. Mao mo e biology, pesete ono fitu. Tolu whakalu katoa he form fitu. Pesete fitua po ine wha. Whakea panga whangeau, ko whake alo mai le seni mo hono family. Mao ia ki fotuhaa mo tonga le reka. Christia, maile, tauata aina. Toko taha whailotu le rei taha, he kau whailotu na i teu he tiu talahi, e akolo tonga. Whakai mo e tulofi, mo e tohi tapu, himi, pāngai taha hawhi whamanatu. Reverend Daniela Vautangi ko tiu talahi mālolo, ko whaki he whamiri. Mā upea mo e biblical study, pese te hiwa ano. Whakai tohi tapu mo e himi, he awesome blue. Ua whakatoa ia i he form fitu, pese te fitu tolu, po ine ono. Whakai mo me au whakapanga no ngeau, whake whamiri alo mai le seni. Mā uia ki holonga wau, hou matonga tapu, sopo tau wha.
nofo he apko toloa. Daniela, teu ki toloa, fola I foki masiwa manu fetoa. Tō taha une tokanga I le taha alu ki tōkanga. Tauhi e ngoue. Tō taha une tauhi le ngoue ko isi. Whakpanga ni mangeau. Me au wha e koutou wako. Oriwe apko toloa. Ne toi mau mo accountingi. Pese te ona tolu poe nima. Mau mo ingilisi. Walu wha poe ne ua. Tō taha peko ni ne mau ai economic statistic. Fitu hiwa poe ne walu. Whakikiai e panga ni mangeau. Koe pare, I ekonomika, koe whamanatu, o pare mia malolo, ko pohiwa tuia ne toa. Koe kapteni ai form fitu, whakiai pe moe trofi moe pare paanga fitu ngau he osomplu. Ma ko toa ia, ki kolonga, loto kolo motua, sootanga o Samoa matonga, la uri, area motua. Koe pare hono hoko, koe pare ia ku ui koe alaisi alai kolonga. Ia ku whaakia ka hatoko taha ku tūki mua. Ia mei kau he ngahi whatongia hano kotoa pē. Koe pare koe ni koe whamanatu o Daniela Moala. Tolai tahawhe moe trofi. O ku maa uia ki kolomotua, Sione, Kastati, Lutui. Pare hono hoko. Koe pare ia ku whakahingoa pei hei korisko tupohu koe whangu maringi mei wharelahi. Whangu maringi mei wharelahi. Pare ni pia mei he whawharanglangi kau maa e whare tupohu. Pia koe pare ulua kiu kia pare fitu. Nau whaki e he tahine kuini nanaspau tuku aha koe whawharangi ahoni. Pangai wafe ke whamanatu aki, ai tahine kuini kua unga whanua. Halai walu mata aho. Pia ku wahe rewa ia ki he toko nima, he ngai mala e kehe. Pia koe whanau koe ni, koe whanau keha nau kahau, ke toi hoko atu he kahau. Pia nai whiri mai pe ia me he ngai wheitu kehe nima. Ulu aki pia me he lotu. Whakia ki whotuha, tonga reka siatou tai. Hailame, simana, tawadai. O tonga ianga I kunau taki paangai whaange au. Pia mei he ako. Whakia kia Francis San Anau. Ke sipoti. Avea ke matapure. Ko paia I muri tuta whaiwa. Pia mei waini. Mo whaka kai hapai. Musiki, whangu maringi mei wharelahi. Whake tahine kuini ka whamanatu. O tahine kuini ko unga whanua halai walu mata aho. Ofu mo hunga wawau. Walo loa, teuteu ke hiki mai ke koriskun salote. Daniela, nimo I tala whau, Sione tonga ilai moala la taila kepa. Whakaosi he toko nima koe ni. Mei tōkanga pia me he ngoue. Whakia ki tawawa mo si atou tai. Sio siwa, whina whiaki, mafi. Pare hono ua koe best in English he form fitu. Whangu maringi mei wharelahi. Whakia e tola tahawhe. Whaki. He tama prinis kalauni ka koe koristutuku e koriskotupo. Hauia ki kolomotua, sotanga o Samoa matonga, lau uri, area motua. Tuki mua hele soni, fika. Pare koia koe whangmaringi mei wharelahi. Toi whaki ai pe e tama prinis kalauni tupoutoa. Whakia kia Christia maile tawadaina.
Tuki mua hanga hire son sai nisi, ma pe moi hai toko tahata tau. Whakiai mo tola tahafe, Christia maire tau daina. Pare hono ni ma, oku whahingoa pe ia koe ukufi fo eriri. Tahine kuini, oku kei mahu inga ia pe korisko tupou. Ke mui atu, he finangalo ha mo e ofo. Ki he kaha o e korisko tupou. Whakia pare ko ia, kia Timote Akostaine, una loto ki hofanga ha whanokalafi. Koe tūki mua he National, Form 6 International. Pare hono koe tūki mua he lesson musiki. Tūki mua he lesson musiki. Pare ko ia koe whaki he tahine kuini. Whaki ia he tamatui tupowono. Pamore koe ukufi fo eriri. Koe parea e tahine kuini. Parea ku whake e tahine kuini. Pea koe ongo pare whakaosi. Koe parea e tamatui tupowono. Whakiai pea moe pāngai tahafe. Toi mau moe tūki mua. Koe whaki ia e pāngai tahafe i he tūki mua. I he musiki e whongono ai. Pāngai tahafe i a Jacob Maka. Whaki ai pe e tamatui, powono. Pare koe nina ne whaki, koe pāngai uafe. Ka kua vai awea ke he ongo music he ongo form ono. He pai kaha tau music he form fitu. Tūki mua i he music academy. Whaki ai moe pāngai tahafe whakaosi. Tau tai maari he whangu maringi mei whare lahi. Ai tamatui. Ko inasi ai e manu vai. Whaki ia, ki vai ni, si o sifa, maaf, finau, mansela. Tau hoko atu mua pia moe whaki pare, ki he ngahi māmaloa, ma te tau kamata ke māmaloa, ma te aki ri oa. Māmaloa ma te aki ri oa, ki ai aki nau tolu koe ni, ki ai toko fitu, pia ko ki nau tolu e ni. Uluaki me i wholaha vai ni, henere tolu. Kaptenia e timsinia e korisko tupou ke tauni. Hoki ai, holonga wawau, tonga tapu. Pea mo houma tonga tapu, nofo i toloa, Daniela Manofetoa Junior. Tolu, mi kolo motua, sootanga o Samoa mātonga, area motua. Ika wha, vai ni, finau peu. Hoko ki ai, pia mi malampo, Soakim Manukia. Tā pure hoko, pia mi vai ni, ko loko tui foriaki. Pia mi kolo motua, ko sione lutui. Inau toluia, whakikai e korisia e whakalangilangi, ki he māmaloa mateaki ri oa. Koe māmaloa matematika, tau kamata pia moe formu ono international. Koe historia whokeni, tohi he tauni, koe fuafua siwi māmaloa i he international swim. Koe formu ono international oina naukau ki ai. Māmaloa, whikanima, ko sa te ki rea, pesete fitu noa, makawe wawa, sopo tau whamo hofoa. Whika wha, niu toa mo utulau, iyo, koe māmaloa pe. Kei moe nau kau māmaloa moe lou maire, pesete fitu nima ke olunga, ange kei moe lou maire. Pea kui ai toko wha koe ni, whika wha, niu toa mo utulau, nofo i titi ai. Pesete fitu nima, te hunga kata. Whika tolu, māmaloa moe lou maire, pesete fitu poine tolu, holonga wawa fua motu, nofo i tāpane kare San Francisco, USA, Nicholas Ikavuka.
Koe whika ua. Tā pure ia pe me kolonga, pe mo fasi mo afi. Pese te fitu walu. Liam mamu. Mama loa mo lo maile. Tuki mo hai mama loa mo lo maile. Kalasi ono ai international. He fua taimi ko na kawai ke si mama loa. Mauia ki pangai hapai, no muka, kolomotua, pesete waluta, Timote, Fonogalafi. Tahokot ke si mamaloa ai Form 6 National. Iai ai toko wha ai. Iu kamata pia mi, ngomata pule toko ua, mamaloa pe. Koe whika wha. Ko ki mata pure ko ni ko kore fa more atu sea na ton ke fuaki kono mama loa he tau ko si ka ko fuaki he tau ni ko ne hoko at pe form fitu ai ko si fuaki ki ai mama loa ka mi fale vai va siaos malolo ke mo atu mama loa na tuku mai he tau ko si ka ko fa ka to ya he tau ni Oi hoko me nuku pese te fitu tolu poine tolu. Ma te aki manoa. Mama loa mo lo maire. He Form 6 National. Mama loa mo lo maire. Ula ke fikaua fua ke hatou hapai fua motu. Pese te fitu ono poine fitu. Ke pueri makasiwola. Uluak si mamaloa ai Formono National. Mamaloa mo lo maire. Fituvalu poine fitu. Fuakia ki nukunuku Michael Payne Antema. Kelas frausi ko Form fitu. Ai ko nau fai ai foundation ai USP. Ko ki nau toluen. Nima Daniela te ki toloa folahola ai fokmasiva pesete fitunga fulu. Mei toloa. Fa kolonga moloto kolomotua pise te fitaha poine fa so tanga o sa mua matonga ale motua. Tolu pise te fitua poine val siaos malolo ke mo atu. Oiwa pese te fitu nima poine val ko Christian maile tautaina. Da pure faosi tu ki mo hasi mamalo ai Form fitu. Mau ya ki have luloto. Pese te fitu no poine ta chochiwa pae. Ta hoko atu ki heongo pare whakalangi whakaos. Kātoa ngata naktunga krusko tu pouke wa fe wa tolu. Keulua ki. Mata pure lahi a krusko tu pouke he ta wa fe wa tolu. Whakai mo ipu. Whaki he whai whakau ko tiu talahi krusko ko hango te vita ukariti ko mata pure lahi malolo o tau ka hiwanima mo hiwano. Ko kai mo cash price ko paanga. E ono ngeao, pia mo ipu, fuake fai whekau, fuakia, pea, rei mātua wawa, nofo he apkotoloa, heneri, kere veni woni. Pas mai ke mata pule lah ya kuisi. Heneri kere veni woni. Pare frau se katoa ngata na unga. Oi krisko tu pou ke wafe wa tolu. Oi tax. Oi krisko tu pou ke wafe wa tolu. Fuaki ki ai Molton Cup. Fuaki ki ai mo panga tahaf cash price. Whamanatu o sione kananga ta Afrikasi eiki. Ko e taxi e korisko tu pou.
he tahiwa ni mataha. Whak he witou kaumai ki whanau pia me Amerika. Whak ai moe pare ai Friendly Island Bookshop, Cash Price pangai wangeau. Whak ai pa moe trophy, moe pangai tahafi, he awesome pro. Whak moe pangai wangeau, he taxi wanoa tahafi tu sione kau. Whak kotoa ia, i Haano, Boston, USA. Mo nga one, Hawakatolo, hunga moholonga babao. Pangai hapai, siamane, kolonga, moloto kolo motua. Wak kotoa ia, kia Sootanga, o Samoa, Mauri, Atonga, Alea Motua. Sootanga, Samoa, Mauri, Alea Motua. Tax ai kolisko tu pau ke wafe wa tolo. Ave ki Haano, Boston, USA, Mongaone, Hawakatolo, hunga moholonga babao. Pangai hapai, siaman, kolonga molota kolo motua. Sotanga, area motua. Kamalo atu, taini kuin, kamalo atu, whakakakato, ai whakapare, ai kolisko tu pau. Malo. Koe aho o e whawhetai. Pea moe aho o e whamalo i e whakipoto ai o tua. Koe aho e wale i a tama. I ako. Moe talango fua. Ka ku ina sei ai takso e kolisko tupo ki e tau wafe maua tolu. Sotanga halea motua. Mei loto kolo motua.
Okay, pe whekau e tahine kunsalo te o hange koe na tau whanongoa ne a whi. Koe ilonga o e tahine kunsalo te koe apasia o tua. Koe a honi, whaingo fua, whainga taa. O whai tō nunga pe ai tangata tolo a ia. Koloa, me he whaafe whalanglangi. Tapu moe a whio ai o tua i e whakataha angani. Tapu moe sea kātoanga, pea kou kore ke huwhanga i tala whakatapu, ko osano a whaki. Whakawheta i he tau a usia, ai aho whakakoloa. He whanonga mai ai tau whakaako, pea moe whakamaa opo e ngā ue, nai whai he lolotonga e tau. Koe koloa e whonuani, ko hono kakai. Pea koe mauanga mo ui tuku whakaholo, koe kere kere, moe oseni. O ku kei mo ui me ai ai whonua o a umai ke aoni. Neongo ai whakalakalaka, o ngahi mauanga mo ui fo. Ka koe mea tokoni whakaaho, o ku kei maupe me kere kere motai. Ko ia o kia no ngahi lao mo tu utu uni ke tauhi, te ria e tau koloa mo mauanga mo ui. Ko to wako o ahoni. Whai tō nunga a korisko tupo. O tau whakaamo, te nau kei mau inga ia he kere kere mo e oseni. Ko hiki o tau kakai ke otumuri mo e kumiwhai ngā mārie. Mo e mo ui nai o toi maa o lungaangi. Kau kei lava pe ke mau mo ui tongani. I e tuu ai tamatonga ke ngā ue hokoloa ke whakamonu. O ika i tatau ho tau kere kere mo hatoi whonua, he mo ui lele. Ko ea maa o whonuani, ko koloa o seni, pia moe kakai, tare niti ia. Kau tamai o eiki whai tōnunga. Ko e laui miliona a tonga, o alu he tau koto ape. Ko i kiki me atokoni mai whonua. E lava e tamai o eiki whai tōnunga. Ke whai ha mea ke tuku pe ai fuu iwi ko ia i tongani o aonga ke mo uilelei mo e ako ai whonua. Ka pau te tau lava ngau e ako tau kere kere mo o seni. Pea tau tauhi ai mon manu hu whanga tapu, tau mau mo ui mea. Ko os haa sino maia, ko haa maia i eua, lava pehe korisko hango ia. O mau ai foi moa fe unga, pe e toi lava pe moe moa, pe au toi hanga atu ki he mon manu, kakano i manu. Pe e toi hao pe mei eua ki tonga tapu. O fie mao kau tamai o eiki tōnunga, ke to'o e whaingata a koe ni mei tonga. Ka tau lava, o toi lerei ange ai mo ui lerei, pia moe ako ke nofo peho tau iwi i e whanua koe ni. Koe ku kore ia. Koe ngai tare ni te o mō mao. Ka oua mua na whai pia more e tau koloa. Ko tau kere kere, mo tau iwi mei o seni. Na hau a muri, o mau e nau tōru. Ka koe kau tamai o eiki tōnunga atonga. O whai e whakaamu ki ai. Ki e tau koloa, o whakainasi a ki whonuan. Koe whakaamu ia. Ki e tau koe ni mono kabeinga. E iai, ai whanau tōnunga. Te nau lava to'o e whaingata a koe ni mei tonga. I e kaha umawe mai.
Ko tala manua ke tek motor. E kris masi mo tau fo. Pea mo tau amanaki, tau hio tau fonua mo hono koloa. Te ria nā more o tau tāpuaki. Ko ofat ke tek motor. Malo ai mau koloa. Koloa lahe ko ina se kolis katupo. Hono kau whai ako. Kau mai whanau ako. Ina se tonga kotoa. Tamatonga, tu o ngā ue ko tau mono ke whakakoloa.
Kahola mamata e koliskotupo kulupu uluaki and Cossack Fire Dance Part 3 by Peter Graham. Tataki atupea e whaiwhekau e loni nio. Wau mai ki he whamao popo mo whamalo toke tā pare whao. Patuloa tu whatongia lo tonga pa mo pangai. Kai whakatanga mua mo tuani ke tai whaitala mo fua ke polokama. Tapa tahine ya hufanga to ta tap kakato o kato ngan ko kahoko e tang dai pule ako ai tala faunga o polisi ko fai to nunga pego ke me a ke haun tahine ai fai to nunga a fana wako ko hui ko mahuinga marie ke whawhanga ai kakai o whonuani pia me kere pia mo tahina ke koe koloa ai whonuani kono kere pia mo hono tahi ko ke tala whaunga ia o e whonua ia i he ngahi makatuunga o natula pia mo e mahina o une talai ai ngahi whai tau pia mohono whaunga. E tala mai, e tala si lahi o i sisi ka une pekia ko sini nawhi kuila ka te au. Ke ilo kwa e mau pia he wani e tongani. O ka pau, te tau talango fua ke tu uni o natula. Penau eki ai, e anga whawhi mau a he wani i tongani. Tama e sini nafi ka te au. Koe tō pia te fu ngoue, pe te ewa he lalo talo, pe ko he wania. Koe whaamu e a Fiona, ki a whanau whai tō nunga e ahoni. Kou tui ai maunga maaria ia, ma moe kātanga o e ahoni. Pe me sone o e ako. Ko whakahoko o e ahoni, he tangataku pole ako. Ai mahu inga taha o ngā sone, ka koho e ako, koe atamai o tangata. Pea whakailonga i ai pepe mo sone, o mea whakasino, mo mea whakalau maari e. Ka uhulo te pea e sone ia, o atamai o tangata. Pea uiai hono aho o hange koe ahoni. Ko tonu ngā e whai e kawiwhi, hono ngā e whasi, ko tonunga ai whaihiwa, pa mo ne kauhiwa ai kursi. Tonunga ai whai whatungi a tangataki pule ako ka maa, ngotokon pule ako mo e kau whai ako. Pea koe aho ni a tonunga pe. Kai te ulawai ai pe koe ha matawai wai a honi koe tonunga pe. Koe tau whakawhita ia. Ai no uwhi hapai ato e whakamaro ai kolisi ke a Fiona. Ho lau marere ka ke hae rea, pea ke fuake ngahi pare o ahoni. Ne ongo ne lolo aka na kātak pe a Fiona. Pe kai ngata pe ho haere mai, ka kuke toe fuaki, ai ngahi pare ke whakakoroa ke hakotupo e whanuani pa moi kolisi, pea kutai maare ngahi whae whanau, pea kou whamalo lahi atu. Whamalo ke ngai ofa, o ngai kautaha tokoni. Tau taha, ko mu ofa mai ke ngai pare paanga. Ko hike whakalangirangi ka e sone ako, sone lau maarie, pe moe sone ngau e whakasino. Tau tai maarie pe ahoni, he ko tōnunga e whai whatongia. Ta maiki, ko korea, tau paspasia ke moe tahine kuini.
Malo. Ai mua fui pas tonunga ta mai tanga taki pule ako. Ko e whakao se tonunga e hon, aia mai mea tuna whila kepa. Ko e whakaonga e mātua. Ai ke reo lahi. Tai ne mau ofa atu, hapai tai whakawhitai koin. Ofa ke mau ha Christmas whiwhia. Peha matau whou o whonu keresi ia. Ia teki motoro kotoa pe ofa atu. Ko himbe whakaosea ke tau katoanga tānak tuunga ke ao ni. Ono nge au ono ngofulu mātolo himi ke mo mea ke tau hiwa. Tama e ngalo a whenai, aho ne tō ai a whā. Hangi mei mua he matangi, waka ne kai tawala. Ka ne whawhana alangi, mo vili atu ki mua. He koe kau matatari, te na wa usi whanua. Sila ki vai, pia uri ngā holo, he kua tō mai ai mui hakau. Ka kosi ini matangi, ikai ke heka pe au. Fu tafitonga alangi, kite fonua i matau. Tāne mooni alangi, hono lelei ke ukuma. Pau ke kau matatari, te na wa usi fonua. Sila ki vai pea uri ngā holo, he kua tō mai ai mui hakau.
a koe krese ai ko siso klaisi, o whalaia e o toa ko tamai, whio i o lau maare e maanoni, ke ia te tau tolu kotoa pe ia, o whai pe ia o taingata, pe taingata. Amen. Koe koloa o e ahoni. Lawenga mali e pule ako kau mai kau whai ako mo e whanawa koe kolisko tupo me toloa. Kau ko mau inasi ai tonga kotoa pe o te tau e te mani pe a o ke ngalu o pe. E koloa ko to me he tahine kuini o whina o e otu tonga. O kai ngata pe i he tānak tuunga e kolisko tupo uka koe ngahi tānak tuunga kotoa pe o ka pau e whakamao po opo lelei e ngahi koloa ko ia. O nge koe whanau nao e punake koe kele kele mahu e pe a ka hala ia. E lau e hai ho tau koloa e mau mei tahina. Tamatonga tuo ngā ue ko ho tau monu ke whakakoloa. Pe a hou whataha ke e tau lotu pe a moe mama whakautua ko whakateunga ke o tua ai tō taha ako kotoa pēka koe tonga kotoa o hange ko ia ko ikuna e tax o kolisko tupo i he tau wafe maua tolu ko sotanga lea motua me he ngahi feitu ke nai ui atu ka ku whakamaunga ki kolomotua koe whakamalo i ai peki mautolu hono kotoa ngai potu ngāwe e pule a ngā whafongat me pule o whaleni kau mai kau ngāwe ai whingawe ake wāo whiok tau whakahoko i e taimi kotoa pe o ato ai ngai kātoanga ai whonua ai ngahi polokalama keke ai ngahi kātoanga whiwhia kau mai ngahi apisia whafonga te whamalo mo ngahi whamiri kotoa pe mo walani mamai o tatau i tongani pe a uat ke te mo tolu kotoa pe me ngalo pe o ato hanga tonu ngahi tānak tuunga hange koe na tau kau whakataha mai ai i he wike ko osi au mai ke wikeni pe a tuipe te ki kakato ngahi polokalama tānak tuunga kau whamalo ia ki motol kau mai ngahi apiako kotoa pe ngahi apiako e ngahi sias keke kau kumo tokoni mai o atuanga tonu he tau leti o kau ma e tau pesi Facebook ai Broadcom FM Broadcasting ange ko ia kuangona e toi whahauko ai konsete Krisko tupo i heni i e whiawhi a pongpongi pumake mau tatau atko hi koe ngahi whatongia kotoa pe ko whakahauko hanga tonu i he tau leti o kau mai la e tau live streaming i he tau base Facebook ai Broadcom FM Broadcasting mau tatau atu me he holo i kolisi kunsalote me nuka lofa koe whaita ko pita takafua kau ma Webster Chiunia Lea koe toka ngai e tau leti o ko mesa ke whamuki oa koe tau live stream o ko ia vutalevu tuifua pea mau tatau at kau nao me monia takafua malo apito.